Bonjour, bonsoir. Jodi a nou vin prezante ou Gboard. Gboard se yon aplikasyon ke mwen ankouraj ou genyen sou telefon nou. Gboard se yon klavye ki la ki permet ou tekst nepot moun nan nepot lang ke ou vle. Men avan, map mande pou nou abone avek chanel lan, peze ti kloch notifikasyon an, pou ka jwen tout denye video nou lage yo, ban nou like an ba chak video nou yo, epi pataje yo. Nap toune. Toune jan ke nou te diyan, nou pral moutro ki jan ou kapab installe aplikasyon an e servi avek li.
M'pense nou tout tap bien suiv ki jan ou kapab installe et servi avec application. Pa bliye abonne avec chanel lan, peze ti cloche notifikasyon pou ka toujou jwen tout denye video nou yo. Ban nou like an ba video a, patajel pou nou, epi komante. Si gen kesyon nou ka pose, si nbezon aplikasyon nou ka mandel, epi map vini avel pou nou. Map kite liye aplikasyon pou nou nan deskripsyon video a. Merci.